trku Ljubičevo za grla od 4 godine i starije, trka kategorije Grup 1, fantastičan fond nagrada 70.000 dinara. Inače čak 3 Grup 1 trke, 1 Grup 2 trka. Požarevac i Ljubičevske igre svrstava u sam vrh do našeg galopskog sporta, to je izuzetan program. Na čelu trke je Produktiv iz štale Janković, prošlogodišnji pobednik ovog nadmetanja. Druga pozicija za Count Diosa, na trećem mestu je Black Shadow koji brani boje Ljubičeva. Black Shadow koji je stigao nedavno treći u kupu Jugoslavije i najavljuje svetle dane ergele po stolatnim hrastovima. Posle perioda stagnacije Ljubičeva je ponovo u vrhu našeg galopskog sporta, dakle Black Shadow brani boje požarevačke ergele. Sigurno vojstvo Produktiva, druga pozicija za Count Diosa koji je prošle godine na Ljubičevskim igrama pobedio u trogodaškoj konkurenciji. Iza je Black Shadow, trci je i Šalimar, grlo koje je stacionirano na Požarevačkom hipodromu, grlo koji ima puno navijača na tribinama u Požarevcu. I dalje vodstvo Produktiva, druga pozicija za Count Diosa, iza je Šalimar, pa onda dolazi sada od pozadi grlo Eden. Eden dolazi iz Šapca iz štale Agrohemiko. Popušta Šalimar, četvrta pozicija za grlo Black Shadow. Count Dios kao da nema snage, vodi i dalje Produktiv, druga pozicija za Black Shadow, a treći Count Dios, četvrto mesto za Edena, krajnje s polja. Sada kreće Eden, Eden prelazi posustalog Count Diosa, Eden sada izlazi na čelo trke. Eden za glavu ispred Produktiva, prošlogodišnjeg pobednika ove trke. Biće to žestok okršaj, u sedlu Edena je Marijan Mamutović, Produktiva jaše Peter Tolvaj. Poslednjih 400 metara trke vodi Eden uz barijeru Black Shadow iz ergele Ljubičevo. Produktiv teško prati, nema više snage, krajnje s polja Count Dios. Count Dios pokušava da se vrati u trku. Završnica, uzbuđenje veliko, Eden i dalje vodi, bit će to veliko iznenađenje. Eden sa Mamutovićem donosi iznenađenje dana, prvo mesto za Edena, drugi odlični Black Shadow iz Ljubičeva i treće mesto za Passata, četvrti je Produktiv, dakle tek četvrto mesto za prošlogodišnjeg pobednika ove trke. Najveće razočarenje, peto mesto Count Diosa, jednog od ponajboljih grla koje smo ikada imali, podbacio Požarevcu. Čestitke za štalu Agrohemiko iz Šapca. Lovro Venac i Pehar dakle odlaze u Šabac.